Gledate sajamsku panoramu uživo sa poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Gosti u našem eksternom studiju se smenjuju i nama je sada zadovoljstvo da pozdravimo generalnog direktora javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, gospodina Srđana Kruževića. Dobar dan i dobrodošli u sajamsku panoramu. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. Kakvi su utisci o sajmu? Evo, prvo to da čujemo, pa ćemo dalje o važnim temama. Pa ajde da vam uzem tu malo vremena. Ja sam kao dete voleo jako da dolazim na Novosadski sajam poljoprivrede i to mi je bio verovatno centralni događaj u godini. I moram vam reći da po današnjem izgledu sajma i po onome što se sve dešava, po broju izlagača, vidim da se sajam vraća na one stare staze i zaista mi je zadovoljstvo da budem deo ovoga svega danas. Neka ove reči budu i svojevrsna pozivnica za sve one koji nas sada gledaju i razmišljaju da li posetiti Međunarodni poljoprivredni sajam. Evo, dođite, kako gospodin Kružević kaže, zaista ima šta da se vidi, a mi to potvrđujemo. A ono što je činjenica, Voda Vojvodine nakon 20 godina ponovo na ovoj značajnoj međunarodnoj agrobiznis smotri. Pa šta će posetioci moći da isprate tokom narednih 5 dana, a u vašoj organizaciji? Pa period koji iza nas je svakako bio interesantan što se tiče vodoprivrede i ove godine smo doneli odluku da učestvujemo samostalno na poljoprivrednom sajmu. Ovih godina smo bili na istom štandu kao što je bila i naš sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ove godine smo odlučili da nastupamo samostalno zbog niza razloga. Jedan od njih je izmena zakona koja je bila u prethodnoj godini vezana za plaćanje naknada. Naše službe su svakodnevno na štandu. Svi posetioci sajma mogu da posete naš štand, da se informišu o novim pravilima koji je zakon koji je donet krajem prošle godine, koji je stupio na snagu krajem prošle godine, nova pravila koja su donešena u tom zakonu. Naravno, svi mogu da vide koja su im dugovanja, svi mogu da dobiju potvrdu da su izmirili dugovanja, ne bili učestvovali prilikom raznih konkursa za subvencije koje se dobije od pokrajine i na republičkom nivou. I naravno ono što će biti interesantno na našem sajmu jeste i panel koji ćemo sutra organizovati, koji se tiče novih izazova koje nam klimatske promjene donose. Mi smo se do sada branili od poplava i to nam je bila onako osnovna delatnost. Sada imamo problem odbrane od suša, tako da su to sve stvari koje u nekom novom periodu moraju uključiti više faktora iz društva, pre svega Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Hidrometeorološki zavod i sa svim tim ljudima i naši stručnjaci zajedno sa njima. Sutra će održati jedan panel. Ono što je još interesantno jeste da se trudimo da predstavimo i preduzeća koja deluju u sastavu vodoprivrede. Samim tim će i utorak naši gosti biti ljudi i generalni direktor Srbija voda, gospodin Puzović, koji će predstaviti sve ono što rade Srbija vode. Dan nakon toga u sredu ćemo imati dan naših zaštićenih područja, kojih je 5, da upoznamo ljude šta radimo u zaštićenim područjima, šta zaštićena područja obuhvataju, kakva su pravila ponašanja zaštićenim područjima, šta je to što su Vode Vojvodine uložile u ta područja i bit će onako interesantan sajam svakako. Sudeći po ovome što ste rekli, pripremili ste pravu interaktivnu komunikaciju sa svim posetiocima i spremni da u punom kapacitetu odgovorite potrebama onih koji dođu da dobiju neku informaciju. Još samo da kažemo, ovaj panel koji ste koncipirali na globalno, rekla bih, goruću temu, a to su klimatske promjene, održat će se sutra u koliko sati? Nemojte me da će od 11 časova biti sutra panel. U 11 časova. To je događaj koji smo i mi u informativnom programu registrovali kao izuzetno značajan i ispratit ćemo ga svakako. A htjela bih da popričamo o jednoj važnoj temi, a to je neophodnost saradnje vodoprivrede i poljoprivrede u kontekstu globalnih, upravo klimatskih promjena i svega onoga što nam kao faktor rizika donosi meteo situacija. Da. Pa zahvaljujući Vladi Republike Srbije, a pre svega moram da se osvrnem na gospodina potpredsjednika pokrajinske vlade, gospodina Vladimira Galića, koji je naš resorni sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Mi smo iznašli znatna sredstva da se borimo sa tim prirodnim promjenama. Znate, prirodu je teško kontrolisati, ali neke stvari možemo već polako da predvidimo, možemo da vidimo da su obilne padavine, da su retke i da posle tih padavina uglavnom raste vodostaj, imamo opasnost od unutrašnjih voda, što je, opet ponavljam, naša primarna delatnost, da se od toga odbranimo i na to smo spremni. Međutim, ono na čega nismo bili spremni do kraja jeste borba protiv suše, jer poljoprivrednog zemljišta u pokrajini koje može da se navodnjava je otprilike 2 miliona hektara. Mi smo, naravno, zahvaljujući državi koju smo dobili
dobili kroz radne fondove, između ostalih kroz Abu Dhabi fond, uspeli da obezbedimo novih 103.000 hektara za navodnjavanje, ali ono što je važno i što želim da istaknem je da smo iz ličnih sredstava, odnosno iz sredstava budžeta autonomne pokrajine Vojvodine uspeli da obezbedimo u prethodnoj godini dovoljnu količinu sredstava koja se meri u 2 milijarde dinara, da uspemo da pokrenemo 24 projekta koje će raditi na sanaciji naše osnovne kanalske mreže koja služi za navodnjavanje, i ono što je specifično, a pokrenuli smo prošle godine, jeste da radimo pretvaranje kanalske mreže koja je služila za odbranu od poplava i odvodnjavanje, pravimo dvonamenske sisteme tako da će oni u budućnosti moći da se koriste i za navodnjavanje, i otprilike do kraja ove godine ćemo završiti sve te projekte. Radimo na projektovanju novih podsistema i naravno idemo vrlo hrabro u to. Nećemo moći baš da pobedimo prirodu, ali da se dobro pripremimo na sve ono što nam sledi i što vidimo da se dešava, na to smo svakako spremni. U svakom slučaju, kada kažemo Vode Vojvodine, ljudi uglavnom imaju asocijaciju na kanalsku mrežu, odvodnjavanje, navodnjavanje, a javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine se bavi i ribolovstvom i gazdujete sa 5 zaštićenih područja u Vojvodini. Da. Pa znate šta, kada kažete Vode Vojvodine, svako misli na ono na čega ga prvo asociraju Vode Vojvodine. Mene su Vode Vojvodine uvek asocirale na pecanje zato što sam strastveni ribolovac. Poljoprivrednike Vode Vojvodine uvek asociraju na odbranu od poplava, sada na navodnjavanje. One ljude koji žive u kućama i na selima, po obodima gradova, njih asocira na odvodnjavanje i zašto ga plaćaju. I to su jednostavno stvari sa kojima mi svaki dan se susrećemo i moramo to da objašnjavamo. Ali ajde sad da to kažemo ukratko. Da, ovo što smo pričali malo čas se tiče odvodnjavanja i navodnjavanja. Ono što se tiče odvodnjavanja kuća i plaćanja odvodnjavanja na gazdinstva koja nema, odnosno na domaćinstva koja nemaju poljoprivredna gazdinstva, mi moramo da stvorimo uslove da sva atmosferska voda koja primi njihova kuća, njihov plac, mora negde da ode. Ako nemamo rešenu kanalsku mrežu koja tu vodu prihvata, ako nemamo crpne stanice, ako nemamo dovoljan broj opremljenih ljudi koji može da se sa tim izazovima nosi, onda ne možemo ni njima da garantujemo da neće živeti u poplavama posle svake kiše. I to je naš posao. Vode Vojvodine su svakako znatno povećale budžet u ovoj i u prethodnoj godini. Mi smo 2020. godine, kada sam ja došao na čelo preduzeća, imali budžet od nekih 3 milijarde dinara. Prošlu godinu smo završili sa 8 milijardi. Znatna su sredstva koja se ulažu, ali da se vratim na prethodnu našu temu, kada pričamo o osnovnoj kanalskoj mreži, ona nije održavana 30 godina. Mnogo truda, mnogo posla i mnogo novca je potrebno da kanalsku mrežu koja je u dužini od 21.000 kilometara u našoj severnoj-srpskoj pokrajini održavamo i dovedemo u red kako to zaista treba da izgleda. To radimo dosta dobro, ali nam treba vremena da svi ljudi budu zadovoljni sa onim kako oni sagledavaju Vode Vojvodine. Što se tiče, naravno, ribolova, što se tiče poribljavanja, što se tiče novih pecaroških mesta, ljudi koji žive blizu kanala vide da mi u to ulažemo. Mi smo riblji fond znatno poboljšali. Ribe nema po zadnjim istraživanjima koje su nam rađena od strane Univerziteta u Novom Sadu. Nemamo ribu samo tamo gde je Dunav malo više zagađen nego što bi trebao da bude, a ribe ima više nego što je bilo. Naravno, kupili smo najmoderniju opremu za naše ribočuvare, potrošili smo znatna sredstva u prethodne 2 godine za to, opremljeni smo vrhunskim čamcima, najbržim čamcima na Dunavu, najboljim dronovima, najboljim vozilima, i moram vam reći da daleko manje ima ribokradica. Sa strujom se u Vojvodini, odnosno na teritoriji pokrajine koju pokrivaju Vode Vojvodine, više ne krade riba, i po prvi put smo uspeli da sve naše snimke iz dronova i ono što radimo sa našim monitoring centra iskoristimo pred tužilaštvom. Podnete su prve krivične prijave koje će imati verovatno dosta negativne sankcije po izvršioce koji su krali ribu. Vrlo kompleksna tema i zahteva vreme svakako. A ja ću vas zamoliti pred kraj ovog razgovora vrlo kratko da nam najavite 14. međunarodnu regatu Vode Vojvodine. U regatu smo u zadnje 2 godine počeli da izdvajamo neka sredstva koja bi malo poslužila popularizaciji kanalske mreže, ne zbog toga da bismo samo potencijale koji se tiču turizma naglasili, nego da bismo okrenuli ljude prema reci, prema kanalima, prema zaštiti prirode, prema uživanju u tom delu, i mogu vam reći da imamo dobre rezultate. Ova naša 14. po redu regata počinje 21. juna, završava se 29. na Dan Dunava opet u Novom Sadu. Još razmišljamo gde ćemo obeležiti Dan Dunava. Prošle godine je to bilo na Novosadskom kupalištu Štrand uz koncerta Majlije novosadske grupe koje je bilo sjajno. Ove godine ćemo isto ćemo to uraditi u Novom Sadu. Biću slobodan, bez obzira što nismo s ljudima iz Majlije pričali, da ih najavim da će biti gosti i ove godine. Počinjemo regatu u Novom Sadu 21. Završavamo je 29. opet u Novom Sadu, s tim što se ove godine
godine krećemo malo izmenjenom rutom koja će biti dužine 300 km. Kretaće se preko Dunava, kanal Dunav-Tisa-Dunav, Tisa, opet se vraćamo u Dunav-Tisa-Dunav prema Palanci, izlazimo na Dunav i vraćamo se dole u Novi Sad. Do 1. juna je otvoren konkurs za prijave. Ono što želim da kažem, eto da malo afirmišem i studente Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, mi smo i ove godine raspisali konkurs da najbolji student koji bude dao logo regate za ovu godinu pobedi, osvoji nagradu koja je skromna od 1000 eura, ali toliko smo mogućnosti da izdvojimo za te svrhe i mogu vam reći da su prošli put kada smo to radili stigli sjajni predlozi i ove godine će neki studenti Novog Sada videti svoj rad na zaštitnom logu regate Voda Vojvodine. Lepa motivacija. Hvala vam na ovom razgovoru i učešću u Sajamskoj panorami.